Anisiyal te namek mehtatik tzahte yame o ilame te mach ya hokina basoke. Te mach asokins basok te mach as bihile. Yas no bes bihil te ansvinike. Te mach asokins basok te mach a mais bihile. Bin yas no be. Te mach asokins basok te chohetike. Yas no bestalel te chohetike. Hichiun shawil me abah mach aka hokin mach aka waibes kop. Hay algo te hunwinike te chamele coronavirus mayuk. Honakal mayuk chamel slotik chite winike. Ella hoko be banti la wabe estudio. Banti la wai, banti la nop. Yumbal científico at o biólogo at bal la bala pas analizar la bala wilta lek y patil koat kawal mayuk te shiate. Te macha ya sokins basok te macha ais pihile ashkot. Te macha sokins basok te macha mais pihile. Hanisias no be te bit eshkopoje. Proverbios 13:20. Te macha sokin, te macha ais pihile, ay mes pihile ashkot. Te macha sokin basok te macha mais bihil o te macha mas nak inale, ya me estás wokol. Ila mawil, macha ka hokin. Te me haka hokin te chohetike, ya me ka no pestalel te chohetike.